uxolo Nkosi malube nathi. Siyabulela kakhulu bafowethu ukuthi niyento nisifollowa bafowethu, ni-subscribe bafowethu. Siyabulela kakhulu bafowethu. Ngicela ukuthi niqhubeleke. Nani bafowethu niyabe ningakalento bafowethu. Ngicela ukuthi nani nenze njalo. Siyacela bafowethu. Yebo-ke kunjani? Etemane niphile nonke bungakobini. Namagama amaninzi angale abantu abo bandiwe ndithi nje kule ndawo ukuthi siyabulela ngoba nisifollowe. Khona subscribe kwenu. Nisithanda anisiyanidana vele yabo. Bafethu hayi igama ngiphakade ke nami ngithanda ukubonga bafethu kakhulu ngokuthi nisifollowe nesilike kakhulu pha YouTube. Siyacela ngathi ngiphinde ni-like ni-follow ni-subscribe comment ke nenxa ngaba kumbona ngathi khona apho singenzi khona kakuhle ngoba nani nivumelekile uba ninga-comment. Into futhi engifuna ukuyigqithisa futhi ngathi ngeke nicela abanye abantu nani babonise bakumnandi hashtag ezweni. Hayi yabo Bulise kwi-fans mina ndinguMaster Fara. I'm sure fans is confused and correct ifikayo. Bulela i-support kwi-fans esibani sifollower. Cela nje niqhubeke ni-subscribe kusazoba mnandi nje sawushuba yabo. Ni-subscribe eqhanina yabo bemnandi yabo. Molweni good people. Lona uthetha lapha phambi kwenu ke bafethu ngusibonelo ifani yakwaNobele kodwa ke kuma episode ibizwa ngomabhiza. Usibhizora umuntu bafethu nje obona njengomjito onolunya kakhulu yabo. Ya bafethu ndilo. Yabonga ke bafethu kwaba abasifollowayo bafethu. Sithi baqhubeke bafethu nama-comment bafethu siyawacela bafethu. Xa ngabe ubukela ivideo ucommente, xa khona into ongayiboni kahle ucommente bafethu. Siyacela uxelele nomeza bakho, umeza wakho umcela acela umeza wakhe, nomeza wakhe acela umeza wakhe njalo njalo bafethu. Sikavuyiswa bafethu ukuba nisifollowe nide nibe baninzi bafethu. Siyabonga njengoba senenzile bafethu. Nazise nabanye abantu ke bafethu. Andimdanga kakhulu futhi nani ngiyanibona ndimfitshi. Siyabulela bafethu. Emolweni ngiyabulisa nje bathandekayo. Hayi ngithemba ke mina bethuna ya vele apha kuma episode eshem ngwakwamanje ke manje straight. Okay bafethu nizobulela nizobonga. Ngibonile abantu besithanda kakhulu besisupport kusukela kusezini 1 into yethu siqhubha the soul lapho sibulela khona uDoris simbulala. Okay abantu besisupport siyabonga kakhulu.